gore jen wo te ke tibe ko dan palping ke liang dien kenyam banarwach ano ka kwidol gorka ka gat tin kontin role Ethiopia bana kulo ga tin kokien gatin kontin la ganwari ken chaga chol dul gor tungwan re wiki Ethiopia ka university ne ken ale university nitin kontin tegatin chaga cholo no de ko rodi report ka kor gwaden be dio ja kor jo ka ki jong na do no dio go jeno bike jien ka ta dana chaga chol ka je chaga chol niti kontin la minister of education re rol bun ko bine di alte kontin she balonka no bika wudul gorka many ne tin kontin jidine tin kon pa chol bika jien kandial bika wudul gori tin te rol bun cha jom cha kule top ko ninge jeno ti ka gadu mudong mu gor ki nyadu no mudong chi pass ka grade 12 ko lo ko university level ka gor ka government school ke government university no gor jeno de yarwaj me di en lin ko di en pass ka di en kam ka ne da toni gor kan support midit ka yen che manaken gor kan lok ko de ga lok yo ko ngai kone rol buñ beja bej tigde wud dul gor dong dul gor ga dunane la ja gor no ba gadam bay mo ke yutin kon bo ga je mi chub dul gor ka telere ko mi chiran chub dul gor ka te kwante tin ka dom dam te tin telere kana moni mal kana ti dong dara mi dong gor ken ta buñ dong dara ander bien ga dara kalak ken kon ten kol kana wi ati ka kor but right now right corner che togo no gor ka kedul gori ka dong tele ka yo so de yen jago de yen yo ken din grela ka mi jira ma dong mu te ka gan ma dong gor yo to we dul gor ka adin na mo di na lalet ko mo gwa ka ke tan dien wo ken ga mu tu ken lo bu ka tok dul gor ken tama ka university level so ko kuje moni adi yen mi shida na me di yen jago ba ja ngach chi ma ne ken ma dong jira ma mu te ka gan mi te rol buñ mo dul gor ka tam me tam di na tama gore jeno bia yuken bia gare leka ko be ko university me dong gwe jeno shi talk bi shon ai gwa da mene dong chai ti ke yo aram chi ti ke yo ka dong awadu ki nyaadu ki gadu ka gor yudu dul gor ka je be gor no gor ka yo ton ka ji ko be ko ka university level right now ne ten kontin ku graduate kenetin kon ba tung ne je gor kan yo this time there we ka ye michigan money gor jeno bia yuken bia leka ko den university result grade 12 dio jengol ka la region ode ka bendio ka jen jogom but not yet no kana ni jek la result grade 12 kan itin jidine tin kon buko university ngot ka anyok bo kan itin content ka so Sudan tin wo garba role bun no ka tin dongchi scholarship ti kan ka jeko gar ka university ne tin kon tin role bun ba be ko rodi ala ka be ko be rodi report ko te ne ti cha chol bane te tin bane ka university tin content wo dul gor kan tama lo registration dia dia ja baje to ka kor gon ka konin tin be di yen mission mo di yen ngach chana ben gwa same re role Ethiopia ke jan tame me cha gwa pini ke men chal ke dam la bay dam ke yeren dini jen no yera mo cha la do cha je le bentama la chali gate Ethiopia Great Ethiopia Renaissance ke dam shal ke gate me lat ke me te karol kam Sudan kam Egypt kana rol bunya la rol Ethiopia me china rol ga kwiden go chi Ethiopia chi kan piu chi kan ga gek antama che togo no nena chaje tuk en dam mo ki en pulo money jen chi pul but yir ngok ne je der ko ba kula le kuni je ba je tiang ga piu yo mi chi pul mo mi che tiang and then betam pi ni buka wa kan piu to no tiken ke result la de tinche mangai kona nol ka gwase dan en mishal ka bayoni la piu la kana jalora bang me resource ni dab ni rech ti dia la kana jen bo ke jibu ka Sudan men me chi kum Ethiopia chebe gijano na many Syrian they can use ko they can energy ke electric power they can generate kaje chu kana gorno baje lat en mishal ka mo gate ki Ethiopian Great Ethiopian Renaissance mon kwala shol gate chu kan goro bi kana lat
chirol to chi to ne lo ti ji jip kan ji Ethiopia te ko de ka kor mo de kan ter men me ji Ethiopia ji kan la no na me e dung dien te ka chon ko bi kan gate bi kan lat ki abaya mo ne ana bai tama ki abai dam jena tama cha je lep be nyot do be na ne tok je ga jem jen cha je tung no walen dam wude shal ke me I Haile Selassie no kenyam chan jo kon ngai gwa de me kon ko lo ke store tin kon chu dian lat ke jen kui baya mo kenyam ala project chai kamrar ke 2011 mo no shabia met no che ke ne tenyam te toga ti kan realeka ni ke 2011 ngode kan abia met kan berameda ne le kenyam wude shal ke me Malezenawi ke 2011 abia met pay ben gwa ban ro kwide mechi Malezenawi la prime minister dung rol bun du Ethiopia shuken gate mo shuken to ke 2011 lo ba jalep so lat chaje tok ne ke 2011 Malezenawi mechi yede begin ka kore chu abia men me chaje kwan ka korun te tote paiwe chu abu kwanya lo jala MPO mena jala prime minister la PM Dr. Abiy Ahmed na chu foundation stone chu nyoko me be ye betet chu ta da di de mo chu lat mene enteme shi abai che tok chaje le chamugwa lo be power be ku generate energy ki karabe me biji Ethiopia kan witin konan tieken be kalwak ko jen be energy midit be generate energy lot kana karab men beraten alane te konde shi tung no wal impro Haile Selassie ke 1956 awaka 1964 chumi chiran mo chwe jere aleka en wo ba abai dam ba jelat mema che benda ona che beneka Malezenawi cho project we be continue ke 2011 eno ka kore cho benka PM Haile Mariam men mi cha Haile Mariam cha je bo ke che resign ku resign je Haile Mariam de salen cho be resign cho kom cha je tup cho kam Dr. Abiy Ahmed chi Dr. Abiy Ahmed tama eno sha abai dam che je tu che to kon tama alo ba ku generate ni karabe ki electric maybe all the neighbor country bakalok chiloinen to wan chete the long role Ethiopia chi kana celebrate akadi je chi ajen bo cha kwar wan cha ka cholen wenamo shiruto chotin kwar Africa tiko kin shi self came yadi chewa and gwa the money dio je chi aturin chi ajen chilodien chete self came yadi kana nya da shikawa ko biken celebration latke role Ethiopia ka kui abai dam biken wonyo akel ka biame chiloinen to wan chete the long ka jen mada enshro da lat so na me diyana ngach ano one of the great story role Ethiopia me kwali belong ko kor gwan me bar so jo me diyana ngach ka kui abai dam men chale betem ka jen 2025 me chako tok ano men kore dane de jijib jalat so right now che tok tele kor bele tok chaje tieng chaje feel ka che tiang alo tama chaje inaugurate already ke chaje lazlet alo ti dial chi ka tok cha bia met che mishi na mo che complete point da bia met point chi wiene jen ka jen gwade dane ku ken integration kan latin ko chi lo de te the long we tes kalwa chi we just kalwa ko cha lada che jenen che Ethiopia che transform cha Addis Ababa che transform long shang men to ko tiketin che we won yam ko be Addis Ababa be jak ko ba ma gwa be chen ka witin ko ken ngai konan tamano Ethiopia jen the leading country ke aviation ke dungre nyale ren nyale ken akentin kon yos ke teme wimon mi jak Ethiopia ko bala great country among the other countries in Africa even around the world chide ngai konan so jo me di yana linga kwide chana ko ben gwa same kamanda ndongde konaling information and go reba nywa ya kel bala dung madan tuok ka apanal right now riudan ngai kon madana le rode she self came yadi te jira which ka juba right now che jien she wo ka Addis Ababa she kon di ala ngaje mo she wo kana nyada ko nyada jela presidential envoy so bugi yig kel kana gwan mi je kana wo ka Ethiopia gwada dana wa abai waje integrating abai dam so dia je de woni nyada ko jaram dana dong la le gwan la kulu yatube but let not forget that shukume
South Sudan chikan ngaji no cha ka mo ke message ma quite tut ka penal ka do badana yan ke Dr. Machar no chi ma quite tut jo chi jitu mi chi kon dia ling eno lo nye Dr. Machar kene ne ti ko kina kona cha yen ga ken wona ka doblam ko doblam ramkel kanetin content ka kuma asfela yo en show de mo chi kon dia ling eno chi ma quite tut la no spiritual leader cha jo mo chi jitu but che kule let chire ka mi chire mi ngar ka ta dan en lat ka je kume South Sudan chire mugi kana no men let ma kwai tu de kana ngar te ka warga mi kana gorgwa de me warga moni warga mi bej chol kana no wude chal ka me ma kwai tu de nga self proclaim prophet gujaro de no jene kume ke che kume che jelut kana shure dana ya chol ma kwai tu de kana zero ke bang chire mangai kona ma kwai tun me bangala tok ngu me jaken delegation ne keje ba ka jak ne ka yot joga jeno jin restrain from advancing to malakal ki ka panal ngai ken no ma kwai tut rami mo mitelot ngu jaken delegation ne keje men bi ngai gwaza me jene ma kwai tut jen loide ka ta dana shanwere shaka target keje ko ngai jeno ramiti ke power ngai konwere konwere ko kon etingeng manan le rode let's say the ala kon chiang la lose kon it kon tentual ke spiritual leader okay la actual ke spiritual leader ko can take a super power ke supernatural power take ke so michi ken dollar cha jodien cha je de maluk ken ba chicken mala la riet bang chit ke tam chicken de interfere ka kume minyenyi de ne godin dangro bana me cho ko kwanwer ko ka target ke nakake jan me jang mo koy tut ko bo right now so di man shala de mo koy tut de simple chiman link kone loin Dr. Machar okay and then bakor ba japal ke chen bo kamalakal baro de rit balo ikayet loin Dr. Machar chikin ma yadi chakan telmi chalat gwasa me telmi chalar modong diamu gwa modong de mal de jenu a very simple longan man chadi mana makwaj janan gor na mala be en gora mal ka kuje mo mal ba benene mu wireng machar wi jalun we need kon tere yin wi kalun ka biya peace dialogue biya jala let ke biya right ko kimal ke 2018 peace agreement dane chatan janan mo ba mu gwa bi mal ba lunjo bara teme te joje no shikum kir mu yadit tana mo chaje gor no ba jala let mi jak kon dial ko ngai kono no mandana tok wo be korbe tini bedetin be ko ya gwasame akene kanetin konti la jukume ka joran kala gwasame kane chine linga no self proclaimed spiritual leader Mr. Makwaitut illa de mi chiro de lot mi chitre ngoni mi la de distraction keje ray we kayut no kane antama wajen ishe kwak cheka kan ke che kwak cheka kan ala ji humanitarian ala kun michari alika wache je kan dor dana che jai kenyam no ka dor chal ke magok ikene che kun en chato ikene che makwaje che kan right now and government milan message mishikada na many condemnation of the action of self-proclaimed spiritual leader makwaj tut and kume migwijen wuna ka koru kan kamu kwen bukan kami jakano bike makwatu bukan lo de jaga jet no right now ngum gwiyen no bi mal betete tel mishale mal chimal chebritin right now mray konone kodi makwachelar clearly ngo nene lonye reg machar lonye dobla lonye potkang lonye neti ko kiena konin te gatijin wen kalun telecon problem we will continue with the peace process. But right now, right konane chika wako letken mobilization ama benung no kore right now term do dien jakane tet jeni sha chuling pan no rai wich anoka panal kamalakal chi police ni te cha kare wi ki juba ka cha kan ka bargezal te nanke inanga ka kunma kwai tut chikana blok cha kol bu jogo no yeni cha nang yukun ma kwai tut nanga ni yaka ngade nanga ni yaka nasar kana ulang mi mo ngai kon dialen wakai this was light man bi angach atela nei tinanka ka wulang kana nasir ko tela kore atanan winami kore jene ka piji county kore ja ka piji
PG me agenda kotetino so wherever mukan ka tamare wiki ka juba kere wiki malakal ki kwa nangitina kan diga jongle ka jang ki tet ki wherever mu kwa user kan so nang ne jawan kur cha nang je ko te ka mugwa mu wala so agenda ku ne no chi polini ne na security kan look so chi kan koro mo chi kan you talk charam kele ka chwa yo ne kan wana mo kan ne dang ro ti da jibone tidi so I look there right now chi kan look already kan cha kanang kan cha kanang but use can guard tiene guard in kuirun kendi kuikan wala street children they are using them report and chano ngwase me wone ke ji yumene ji human right activist kana lat guard nanga ka kor nanga ka kor ko wuke jek wuke nyen ke mo kwatu ne de kwai kungu nanga ka karen yala ba ko drop ka front line wuke kor and instead of they can go do down they can me they can yala keje bien no bi malben no mal chebeben tala mal mo gor bena tamma ka jan tam de kontena mi jakon ko apanal ke so Sudan lo jere kur michit ke medana ci toge 2013 ko mo wa ma kwaj wade yan match chumliang yan tamma ku ka mobilization ku kana lat no nan kan jang kana te tin kwidin tonga mi te ga tunja nanga ke wuke yet ke ma kwaj tut wuka nweru kan ka joj bien no namba gwa no number no distraction dara gwa long do mede kir kana nega de kana le la ren yal tele mulude ren yal me la jana ke jato gwa ma ke M23 chikana kuma dun Congo dio jato go pan keje la ren yal ti chijien wuken M23 wuken ko bok ne re konen te dor ka boken ga ken boken na ren yal no wachi karen yal kel chikana de dak chikana de nak ko cha je bok ne ka jan ngwana po ren yal ka ren yal te ka lung no ba je nak ki midi mi je tigane de charen to ngwa mo de je nak tele re kana mo ko yen mi sha gur yeno gene de ko la to bi anga je no ren yal ba ban ke ko ntama an kuma kin yadi ngeda ne ren yal tem ro dien nged kan helicopter kum Uganda ban mi shi nuari tin kon ten wana mo chimilin kon mino ma kwaje no choro de yale ka la to go no be mi shi na me be jalat te ke tacting ke ten kon be use ko kuma ngeda ne ren yal ngada je no ko re me choro de mal kapcho no be ne de wan be kanak kamala kal ka panal special ne content la tin la tat ka janken kel but the good thing is this ci jang bargazal ci kana lok nere ko la polin ci kana lok jene ko yelingano kap ka bom nanga wankur gar na mami ku me la to mu dier ka tek dio je de kana li de kan ma de kana no tel ne de mo de ka community de ne ken de ga yen ka cha jo den cha jelen ajen dana to ka nasir me ci jinasir ga la ro ne please no ngana unify force national army abuga nasir baje ben which badi je SPDM baje woj baje lojo but choje logan kir the same thing atama chana eling ama kwach yat ngo wojangu no ngering machar abirar kana doblam then bana mal bana jalat simply so mi rom kan gan machar rom kan ga tijen ka chaje kamrar what will happen so nyu the genwo bit tong no kori so mi chira mo antama medicine ne ritual ga chita do not worry about them ko tel muto kaka yos kaneka tet kui de ni ken dio me de ni ken wan ga don ka 6000 kan tet ke 6000 mo wan ka ko kan ngai ko no gad ken dia la kan ti entama la o ka te kor om ka rodien ti ga kor mi ter kana kor kir mi yadit mi ter kana ko gala nak you know kan na ti ka juba min kan tela mi dier ka ka kui ken no Johnson lo chaka bullo you will never help them billion can God can nobody will remember them tomorrow mo te chikan char so gore jen wo de ka char kan ter nuari chikan lo na ter nuar lat kan o na lo inka mala be but chitara kulle lo te minen kan kala jaka mo wan ko kan no kan mi already only food they are looking at we kan tello dien mi kan chikan dier ke tik dien jem ne na chan kan re ba burka chi mo to le chi ma jor bi chu ban ka social media bi kon be nget ki bi ga bara right kan no chine nuar ne ka joj chine nuar ne ka nak all that how bokule gwadi keke gwi yana no bu woni am so te a chicken chair kametni ami they don't care no ngum to ko gwaden be but this is the right time ga kon chi kon bu forget all this shit they are doing to us okay
ci kono bele ti jeg let kana men tam chan ngu parwe so ma kwai tu te ke chuon ko bongok ko chawone ko naga nwere bal mara nwere janane nwere na ka kel kele raina mishi ma kwai tu tialar no bakur ba jango ko kujimi be nyinke ku ma SSPDF kana janken ga tet ken kel bat kujame ka nwere mando dien beran be bet kwane eti kwane jako ka nakke biya ko le benu yen kuriyo ma mishi jan ga ka maren alien mo be yi buko kuje den bukana kuje den buko tuna anyong ne ko kene cho ru ne nwere spiritual leader what are you doing mi ma kwa cheriet what are mi cheriet no ba kor vegetar ngom li biene ma bia ni albo jen do bran ba calling je tele joro dien ba calling je me win mon ba nge je no to kon ga chom ko gang ko ne rodan ring ma charu na kwa ne kene dial kon te gati jen ngom bia lel nwere what will happen ka jen to lun chi awre te ka ne te ka government te tele mbu kana lat ko ne te kon cha jur te ngom bu kana lat ke ye but generation me changok chemlin kona me we have to do something about it bana do ran bana jidil gang ya ko dob dan de kona gang je right whatever me de kona longa and then we have to do it and agenda na le road and tem right kona ne so ma kwach ka message dana cha lare cha gwenje no kan jang no chicken ma kwach chicken jore chicken billing ka taran kana gor ke je tele diman tele mdalar no ken ma kwache te ke chuong ko dere kiri jogo no luiring ma char ken adwok no ken tele je chuong so mo nyono di chika korngu men bi angaj bone me kwer me chael gar masi ke chebet we mean that che look me che ngo ko lo kanariet ngaje jen wo ram mo che ngulel che kor che ngo goredi it is up to you and wo bo kor ke bi pal jenta randeten anyo kire che dier ke tet. It does not care about Tet, about Cholo community. Chadier kake. Teng liu ke it does not care. Jen point a gang and position of God and Tet ko ngeje jube taram bi chop. But jube te me bi chop. Ne de kon tiki kotoria la kuma spila yon tiki kotoria tin charin mat kenas marai ke Cerilo Thomas Cerilo wut ji kotoria ne wal chicken mat ker kan gamat ke kuma spila yo ka dobe dan ka gwade wal. Kuma spila yo tika kare wiki jube ne. Ne tandien yes tiketin but chicken nyen kamken teram kore ke tere mecha kuma spela yo chaja mak biga bet panken ken din kono tika nas but me ga ngaje te mecha dr mecha chaja yen ke telwe char dial chaka hold including Timan Peace Initiative kwa lagwe South Sudanese no be mal bejeno cha ngaje no kir terman mugora right now nyok chinawo ko cha dut self kim yadi chaja point kim yadi de la presidential advisor ke jeno dereje ke dr mecha cha ken tel message michibe jelenis go civilian itin kontin chuch ko gur jeno bige kirno she's doing campaign by the way lena campaign ko ba gwan ba jeno we apologize kake pala gware ka bari di albagari aleka shaga moni ka delegation people to be jodian bukana aling ba ko balara no tem le rodo gwa mi then be assistant be jokuluto ba kwa ba kulu use ko ba gwan ba de no and these are resources to chicken ga kwal kan che man kin mi yadi kwal kenige. And those are the money they are using now to buy Ugandan and all the people that they can that can support them. So mugi economy adud ge jen oder mugo ada ladni but right now she can't bring it anymore. Adud ge jen oder je ke dak machar but you can make allow mean that tele je a different ka gwan mandana lede na adud kirmi yadi tele je different nuere nyame tele je different ka gwan different ene dere megni ka gwade dane jela kwadia de la no awa ku regma char ko liberate ko chala ro go no we je kaniti ko la veteran heroes ne te ko de chi struggle ku South Sudan je ka ke amu kana jen bo ku dak regma char ka te gati jen ka cha yena gwan mishi woto cha siasa cha lat godam kano regma char rama game kana gwan amu kana gwan jogo no awa bo je ka je ba nyu de no na ga mal. Right now, Misha, when right now it should be a different story in terms of the coral land. The DNO she adut chagwan chajaleng kamu kalet goy. So the other amugo, but I can jalat, and this was something that was expected from her. But right now, she failed
no anyade so jen ta gwan telo din be non kon chuna no jen awud jekring machar alen mo gwa but nothing she done nothing so jo me gur jen ode kon ngai so apanal te ko wo bukur batwok tin so jen dan le roda te wo bukur batwok ko kurme keble chong bi lar kut kodi mishina mishe korya to ke chiriem chelon la be jelon chai be kapchong abu ngwen ne tin kon ti la police tin kon ya lugo no kan kor ke kan kol wo kan liu lora bang ko ne di chujen tam right kon tem ke di ne SSPDF te gare chu kam di da long kwen teleje seller teleje liu kan che man ken pan ken chu ke chang kwen mi je kan teleje yos ke shit ke toy ni mutuka kana sara tama te tin ko kabune ka force yan force ya ne non me ci to pan ka malakal me ci polin jelu no wuka dan chakana what is the other use of them so tele ka use dodien yos kaneka ka family ne ken chushkan changa dor shi kan jek yo kan ya wankor ci liuru nobody will remember you changa jira mu la security guard ba cha ja remember mishlu ba lo remember kweru ajeng ci na liwo la li no ke din di ci liwo ba lar pig din cha bi la ro nga ka me tim na che to kon gwado balo credit ni ramadana kujile jago ba jona balo credit don ba kwanya la general ke ba promoted ba onyam what have you done kite giche bad bang chagat ku bile ledika tarambile dir ke chodu ngwane gan wore tine titero dora cha daga ne titero nwere ko chili wona churam wa jangal je ku ila gang ku mi cham ni point rim du point de tel mi je ka petroleum tel mi je ka gold whatever malatke re which ka so Sudan che benefit nothing so ba woni am din dor so be jemet so jo me gor jeno de jenwa ya kel yene ko lan were no chong na kel ke ma kwach ko bi mal be ben gor ga na mal tel de gor ka ram lung mal ma jaram dana la tege joy point so moro nya ka dung mal ka no mala be one way Dr. Machar tell the other way around it tell the other way she de lar no ring Machar te kati jen ka bi lar no you are peacemaker you are not a peacemaker tell it so jo me gor jeno de jenwa ya kel ani bana nyaw jek kaler diena dana be ben ko kor gaten be ani chwa peru jeno bia subscribe ko channel ko de yentin ko lat ko de ndin ka ngach okay ani bia te kamal